Pagi kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan jana kimat pekongsan jong ke khubor. Wan ke kertong NDA ke banyak hun ke election president keri Shillong ban pan ke jingkersan mai ke sengsan perthai ke jela. Tahu sarkar Meghalaya ya ke joint committee ke ban kmi elor ke jing penjaklia ya ke wa sirpi ke wa kra bat ke wa lukha. Wan rabiang UCM ke KHADC ya ke khasi social custom of clan administration bill hagaskin kong jong ke darbar liur ke Khasi Hills Autonomous District Council. Bat ke jing pendrung kam sipai kumki Agnivir na ke benta ke Shinrang ke ban long hasilong. Ki kubor ki babnya. Ka kertong ke banyak hun ya ke election president jogeri India na ke kunhun NDA ka Draupadi Murmu negasi ke lawan ni kendu ye ki sengsan perthai ke jela ha Orchid Lake Resort Yam ban pa ni ke jingkersan na ke benta jongka ha ke ni ke jia aireng ban yo long ke presiden jogeri India. Menteri Rambak ke jela Conrad K. Sangma ulam phang ke darbar ke jela ki menteri sarkar presiden ke seng NPP jong ke Meghalaya presiden ke seng BJP ke Meghalaya lembat wave MLA jong ke seng AITC na ke liang persya kile keren markmat bat ke ni ke kertong presiden kat bagi MLA ki bela syak suspend na ke seng kongres kile penyeso bat ka lembaga online. Ya ke Draupadi Murmu la pedang sobha ha ke kat lingsun ha Yam da menteri rangba ke jelau Conrad K. Sangma ulam phang uba met ba lingdo rangkat bat kini yelam jo seng BJP. Ka sarkar kala ong ba ke jing thiet na sabari ya ki jing le kai khna kala hiar da nyopo na ke chispa kat ba ke jing shalan sabari ya ki jing le kai na ka jongkari kala kiu da dripowe na ka shispa hagini ki license da ka jing seiso jongka make in India hagini ka benta. Anil Agarwal ubalong additional secretary jongka nat kentil ya ki kam karkhana bat ka khayi ka pateng hapo kari jong sarkar India ulong ba ka jing tuklar jong sarkar kala yarap shibun ha ka ban kentil ya ka jing penni ki tiare le ka na ka benta ki khilung khna hadiin ka jingkhot jingwe jung menteri rangba du kari Narendra Modi ban kenti we kani kebenta lengba ke program Man Ki Baat kabalami hau benai naila jong snam arjar arpho hakabedi ba ke jing pentri kam ya ke National Food Security Act ka jila Meghalaya kedan haka kedan ka baar na ka ba syatrai du kata haka kedan ka balai pulai bat ka bakhadu kadi ka ladak. Kani kapau ha ke jimbu kedan ya ke rukam pentri kam ya ke NFSA ha ki jela jokori India kata ke State Ranking Index for NFSA kabala pelat da menteri ketnat Food and Consumer Affairs jong ke sarkar India Piyush Goyal ha ke jingelang jong ki menteri jong ki tenat Samban jong ki sarkar jela kabala long halor kapang Food and Nutrition Security hapori India. Hagani ka thup jong ka jing pentri kam ya ke NFSA ka jela Meghalaya kala yo North Point San Iway R Points kabalong tang halor jong ka jela ka badan hatrai du kata kala dak kabala yo North Point South Iway R Points na pedengki arpu pratli ki jela bat pratli ki Union Territory jong kari India. Ha Meghalaya sakat sangut kibriu kila yuk thamai ke jing pang COVID-19 min kesni kebala kenti ke jing dan jong kinong pang COVID kibirang dan ha pedeng kini ke jing pang ha Meghalaya syaka shispa khat wingut shipongut na pedeng kinong pang COVID kila koit min kesni bat sundan baklat na kini ke jing pang min kesni hakui pat kaliang hari India khat ni hajar shispa san pukundai ngut kibriu kila yuk thamai ke jing pang COVID-19 min kesni Khatsan hajar lai spak kandai pusamut kinong pang COVID akari kila koit ni kesni kabala kentil ya ke jingken jong baro kibala koit na ke jing pang COVID-19 hari India kat hadu menta syakapalat sauklur har kundai lakmut. Kani ka kubor kawan syapina ka All India Radio Shillong. Ka sarkar Meghalaya kala thau ya ke joint committee jong ka Central Pollution Control Board bat ka Meghalaya State Pollution Control Board kaban kami halor ki jingten ki bela yo lum halor ki jing keno pentut nala syakawa serpi kabatut ngejan ke Shillong Law College bat syakawa khra hakat handem tring bat kum juru halor ke jing pentut ya ke jaklia syakawa lukha kabadan ha East Giant Hills District
ha ka ba ka ni ka komiti kan shem ni ki sin jam ki badan kam ban pentri kam kat kun ki kendon ka an kani ka komiti ka long lai lu ru ban ni kren bat ki bor ki bari kmi bat ru bat ki bor penya jong baro ki bidan benta ha ka jing jaklia jong ki ni ki wa bat kala ru ban pentri kam ya ka action plan ka bala pen create da ka river rejuvenation committee na ka benta ban penong biang ya ka wa khra ba ka wa sirpi ki ba khod ha ka ba kala ru ban ya chaprang ban pentri kam da ki sin jam ki ba kat kum ka an Chief Executive Member Jogga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Tito Starwell Khan urawan ra biang ya ka bill ka bala apni inti ka bay ba kariti dustur khasi kata ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Land Administration Bill arajar arpuar hakasi ka badung kong jogga darbar liur jogga council hakasi balang habawan ra ka kaipot jong executive committee halor kani ka bill UCM lo ong baya kani ka bill lawan ra ning kong ha ka jingi shong darbar ka cabinet ha ka arpo tarik unai wing ju usnem arajar khat pra bat la pas ya ka ha ka arpo tarik unai wing arajar khat pra Susu la pentit baya kani ka bill la pha pat sa ulat ka jala ban yo ka jing menjur ka jong u ha ka ba kat kun ka jing ong jong u ya kani ka bill la pen phai biang sa ka ki EDC bahkan ni binya biang ya ka rengkat bat ka khubor ya ka jing penrong kam sipai na ka bentai ki sinrang na baro ki district ke jela Meghalaya bat na South Ligi district jong ka jela Assam ki bakan thop ya ka Sonitpur Bishwanath Nagaon bat Morigaon hakikam Agnivir General Duty Agnivir Technical Agnivir Tradesman ya ki bala pass class 10 bat ki bala pass class 8 on penlong nadu ka arpniu teri unailur hadu ka shipho teri urisau arajar arpuar ha Manik Shaw Stadium Sanpupra Gorkha Training Center Happy Valley Shillong kajing penrong kerteng lembaga online bat kajing tab yaki application kala sedang mentah bat kan kod hadu kalai teri unailar arajar arpuar baro kitu gibakwa banwan sa kani rally penrong kam sipai kila ban login ha kani ka website kata www.joininIndiaArmy.nic.in ha ka ba kila ban kni iki jingtet ya ka jingbet ki jongki na ka benta kita ki kam sipai ki balak kado ban register bat ban thau ya lagi jongki profile la penlong ye kejing ki persya da kejing ya pet ba ha ampati ban penrem ye kejing ong jong general secretary jong ka AITC Abhishek Banerjee ubrakhat ye ka seng National People's Party NPP kum ka virus ni knyang jingpang kat ba ka TMC pat kalong ka dawai ya da ni ka vaccine kani kejing ki persya kalalong ha Mahendraganj Southwest Garo Hills District ha ka ba kinang ki kireya keleng kasar bandawa na Banerjee bo de ban panma bat kila omru ba ya ubri banabar ka jala omla ban pdiang sobha ha Meghalaya susu kinang ki kila ong ba ban khot knyang jingpang ye kinang Meghalaya kalong ka ka bamla ban pdiang bat umi uhe ka AITC ude ban panma na ka jala Meghalaya USP ka West Giant Hills District nin ka sngi la pentim ba lengba ki jing tip ki batikina ba ka don ka jing khai drugs be an he juai katnat pulit kala penlong ki jing khandra bat la ap ten ye ki bri ki bela subadon kti ha ga ni ka kambe an hayalong park ha ga ni jing twen ki pulit kala yok kurup ya ko ka sulai 7.65 mm rengkat bat ki South Liki kuli kendai tili senduk sabon ki badan ki umar ubla suba baude drug heroin rengkat bat artli ki kali katu ni ka khubor lakut kablawan shapina ka All India Radio Shillong